Sad utvrditi malo bolje, znaš, ja imam ovaj koji pokazuje na 1:800 miliona, dakle, kubnih metara dole u dubinu. Pomoću ove spravice. Pa evo sad vidite o čemu se to radi dole, dakle, ispod. Morate, dakle, prvo malo protresti da to proradi. Malo dolazi. Vidiš, ovo meni, dakle, preblizu mi je tu, ja to ne vidim dobro. Sad ćemo vidjeti samo malo bolje. Dakle, svaka bujadaca koja ima ovi tanki 86, to izbrojite, to je dokaz da ima neko, dakle, tijelo dole ispod. Zubičasto, vidiš, to je to. Zubičasto tijelo, dakle, to se jasno vidi, mislim, nema sumnje u to. Ja ne znam, ako nekom... Ma šta je, kolega? Dinosaur! Kolega Bolan, kakav dinosaur? Bolan. Ostatak, vjerovatno, nešto sam viđala ja dole. Ajme mini, pa to jeste ostatak dinosauropterodrida. Vidite, samo to... Ajme mini. Toksidi to, ne smiješ dirati rukama. Ama sigurno da je to bio jedan dinosaur ovdje. Pa to je... Vjerovatno, ždero-pero. Đuro. U naše sljedeće pitanje, koje materijale koristite za zaštitu ruku i inače materijale za zaštitu na radu? Dakle, evo, kolega, dopusti meni. Dakle, kao prije svega moramo se dobro posuti sirćetnom kiselinom i onda to namazati glinom. Tako, dakle, da to ostaje da se zaštitimo, pošto tu ima razni mikrobioorganizama. Dakle, moraš onda da to bude kak treba. Ne znam, mislim, ono najprihvatljivije. Evo, kolega mora, on se dodatnom zaštitom koristi. Koju vi dodatnu zaštitu koristite? Pa najčešće rukavice, one, možeš muhu uhati s tim rukavicama, ona se zalepe, razumijete. Pod naletom ti nekim, kad muha leti, ona privlači tu. I ona se zapuca u to i pane dole, i zalipi se tu i samo noge ostanu. Nalipak ostaje tako. Ta kiselina, tako. I ona, to je njoj smrt odmah, smrt. Sondi broj 57, s nama je istraživač, nezavisni istraživač Albert. On će da nam objasni što je do sada pronašao na ovoj sondi. Drago nam je da ste posjetili naše ovdje novo čudo svijeta, čudo koje je zapanjilo cijeli svijet. Ovdje evo imamo neke ostatke koje smo pronašli, ostatke koji dokazuju da je ovo gradila ljudska ruka, da ovo nije neko prirodno čudo. Vidite izgled ovoga, vidite ovu boju, pogledajte samo kako to izgleda. Naravno. To je naravno dokaz da ovo nije građeno, odnosno da nije prirodno, da je to građeno ljudskom rukom, da su to ostaci nekih ranijih civilizacija koje su bile nekada davno i da su ova otkrića najstarija u cijelom svijetu, da potječu iz davnih vremena. Naravno, ovdje ja i moje kolege radimo već duže vremena, aktivno radimo i danju i noću. I naravno, trebalo bi da naš trud ne bude uzaludan i da za ovo čuje cijeli svijet. Naravno. Alberte, porijeklo ovih materija, otkad datira? Pa, mi smo uporedili naš rad i rad drugih stručnjaka, znači iz cijelog svijeta, stručnjaka koji rade u Egiptu, i uspostavljeno je da ovi materijali da su stariji nego materijali iz Egipta. Znači da oni potječu iz nekih prijašnjih vremena, ne znamo tačno njihovo porijeklo, ali to nadamo se da ćemo znati uskoro, za kratko vrijeme, da ćemo otkriti o kakvim se materijalima radi, znači i odakle oni potječu, otkad oni datiraju. Pogotovo, znači, otkad datiraju na ovim prostorima ovdje, pošto je to starije nego u Egiptu. U sondu pa ćemo da sami se uvjerimo o čemu se radi. Kolega, opasno vam. O čemu se radi? Otkrili ste novu sondu. Ljudi, možda sam još našao jednu piramidu. Ima još jedna piramida, ljudi. Nova sonda ovdje, ej!
projektu nove piramide. Gospodin Fon će nam da kaže nešto više o tome. Evo vidite, ja sad otišao i vidite, to je baš ta nova piramida. Evo, dakle, nazvali smo je pečurkasta piramida i dakle, evo imamo, imamo očigledan dokaz da su tu bila živa bića. Evo, imamo trag odjeće, dakle, oni su nosili majice koje su bile nešto malo kraće i evo, to je očigledan dokaz. Vidite to gore i to je, mislim, piramida prava, nema šta, još jedno smo otkrili. Pravi blokovi ovdje. Jer evo, samo ovo kamenje dokazuje to, mislim, to nema... Evo, vidiš, malo otkopniš i to je to. Mislim, to... Pa čovjeku... O čemu se radi? Koja vrsta kamena? Ovo je klisurasti kamen. On se nađe samo onda gdje piramida ima, na primjer, mi smo tamo u Sibiru našli ovako nešto slično pod pjeskom i pod ledom onim koji mi tamo imamo. I ova, vidite, kako su imaju ovi pravi, bravo, to je pravo, ovaj čovjek ispred Kambrija radio ovu. I to ne može svako raditi. Kažem, oni su jako bili inteligentni. Imali su čak struju su razvozili, vidim, svaki put struju imali su. Ja ne znam na koji način su to radili, ali struju su imali. Pa sigurno kamione nisu imali, dakle u to doba nisu postojali kamioni, meni isto nije jasno kako su oni tu struju uspjeli da prećeraju negdje. Dakle, to je i dan danas ostale misteriji. Ja ne znam sam, to ćemo drugi put istraživati, ali... Vjerovatno su i auta leteća imali, ali to tad nećemo ništa. Gospodine Fon i gospodine Dimitrije, mi vam se zahvaljujemo. Toplo vam se zahvaljujemo. I ako Bog da, vidimo se. U skorijoj budućnosti kada otkrijete ako Bog da još koju piramidu. Naravno, to se mi nadamo, evo mi radimo svakim danom punom parom, možete nas posjetiti na primjer i sutra i bilo kad uglavnom Bujrum. Znate, mi svaki dan ovdje iskopamo najmanje 20 sondi. Da. To je otkriće senzacije, to nema. Čak smo i bunar otkrili, ali o tom možda drugi. Ja, mi smo bunar vamo dole otkrili, ali nećemo sad, vjerovatno se napajali s tim. Dođite sutra pa se čujemo. Čujemo se. Hajde.